Komen ko para tua Jesus Christ. Na ingo yo oblay no bunong tao. Na kamanta ka ni ka step pangap. Bat na kamanta ka jing im bakordor. Baula ay ngi iway pa iway. Nglios ngaw ka gospel matagas ni. Ba u Petrus uang ha u Jesu. Hakmi ngila ino iki baro. Bat ngila but yame. Bali u Petrus uang ikinigintin. Namar ba hadin ba u Jesu. Wia kendo ya uta u brio. Ubom syam kwa ban ino ikaspak kapel. Bat ula pet no. Te hadin u Petrus uong ya u Jesu. Hakmi ngila ino iki baro. Bat ngila but yame. Te u Jesu loong. Sisang ongopi. Omdon uway. Uba ino ikaying kasem kihiman kipara. Ubom yo ikajing bom jukut. Unsa yo ikajing bom jukut. Namarba ulay ino yaki baro na kabanta u Jesu. Bat na kabanta ka gospel. Kohemen ko para. Kai ka ba u Jesu ukwa banikay ngi yapi badenga. Hakani ka step kolong ba. Habang ino iki baro na kabanta u Jesu. Ni ay kajing syakri bapura. Ni iet ningkong ya ublay kajing jungi. Shisha ublay un sa ay ngi kabaynong. Kabaynong ha kajing balaway. Kajing bom jukut. Barngi osngaw ha kajing puli baningkong ro. Kabaong. Kabajingay na kajing paman. Kabapan subha ya utray. Bat tu penon burom ya utray. Da kamansim kabakuluy. Tu penon burom ya utray. Da kamansim kabakuluy. Kane ka ba ublay ukwa baru trang ngi iwe pe iwe kajing jung ula thawengi kerpang yangi na pedeng ki baro tena markata kade hok yangi iwe pe iwe bengen ai kajing syakri kening kong ya ublay kajing jungi ngin it nang kong ya ublay kajing jungi hangta sawan ki bayi ngasam sawan ki himan ki para hendai ladang ikan mau ning kong ki himan ki para ngiklat ya ublay hangta ngin sajot ha kaway kasni namar ublay ulong katulong jong kajing jungi ublay ulong katulong jong ki baro ha kajing jungi klem ublay nginum la ban le kajing jungi ngidon kam ningkong ya ublay kumang le usngawru ka gospel yo anes lon makatsan klem mga pinamla ban le te komen ko para ngidway namar kata kane kamas bakhuat bang nyai ki kun jong ublay ki syakri barit jong u ban le barabor ka mon chu kajing jungi ban bud ya u ban bud inuksa bahaba ulay kayangi man lakas ngi lang baka gospel eni ro i Jesus Christ